Adeshe mama ya mamunyina ache ebrem yade anopa no sia kasie yade ebraw kasie obati yanka ewo Sompa 93.1 yedi atwaguo ewo Sompa TV ne so adeshe won kranza eso efa kasie bi saa ena Sompa sunwane omoso efa kasie bi kasie obati yanka ewo wiase ntentan fidie na hodo so nyina Facebook, YouTube no ene Twitter nyina www.sompaonline.com okwa kasie yakuchira guo obetumi akenkai bi ensemo yede ebrew enanopai die dimu akotene ne tofambo ebini aban beba na aban abai emra ewo hu se transitional team no ewo so mu nyina esia ewo afanu a ewo mu ehwe oman so de ewo kone de ewo ba no se de be ya nwoma ebetumi agirigina so na ensem bia epiepie mu no Odomanyafo John Dramani Mahama enyeso bi oje na adodankwa akufo ado no na efeye pa na adodankwa akufo ado so ekansem bi efa transitional team no ho na omo behwe na nyoma atete no emu nsem ewo ha mede ebrew ene anopai pani pa wono ena UN ono eda no ewo man Ghana mu ha no wa Abraham pani na adoda John Dramani Mahama odi nkunim no okọ kosra no ensem bai ene pie ho yede ensem no eba bedaw ene anopai sa ena se wode wani echirem ewo man Ghana mu ha statistical service no kire se o man ye number no ekosoro na ne soro ekọ no ye bechichirem ewo kasiem we ene ensem bi eka ho ene yebedano kase na media besoma no panunsia brim 21st ken ye sciatica expert na 21st ken se men kan cho sciatica no ko a ene tumi tu ase ede mawo abibidro so ena odi tu ase sciatica yade bia intim yade eye yie pa Sompa chede no so duru hobiem odofo se de meka no wokunni wotenesem na se yantuma yechiri na mo ene yesu kire mo ye nisuo ebeba efie mienu atwam wo ye yo enu nti ye ni damso mo beboa na yatumi akoma kurafo ne nkodanya kan emwa eye Sompa chede momo number no enso odofo se yesika fam dia na momo number no ewugo TV ne screen ne so 0598559802 0598559802 ana 0241272990 0241272990 yanko enkodai emwa na nyoma enkonkai emfaman ebiye bre food for toto no ma hene ye dubu acho maka manchirim wose debi adoma chade nyamede a chene no onhwe mane nse kwa eno ntimpo nchira nyankopon emadam no wose ma hene ye dubu ache nam nyankopon adom so na opagya firi ne maso orofo liberty conference no ese duru hobiem we ye de na sekrempem ene koma group otwedi ampon eye 21st December ya anopa no nsia orofo kontamo e Jubilee Park wose come and be blessed, oh glory hallelujah rianya nearest kane ya Sompa TV no efiri se chichimatuo bi aba ho eno ntinu Sompa no oreskania ene number 1 ne da se da ho ani okopa omre enkuchim enkoto baabia we ene adwumaku a wasomasene na ne medikasie ede ebrew yanye bre na yentie kasie nemu ensemu enche ye no man ye konsia ni na yakoto aba ene obi akokire na adwene Ghana fo dodo no ase dabi MPP amanyoku no munkofie na omunkodi omuaduane aduane ne sika omanyi omunko no munkodi omade ese sika papa de a ene omunkodi ne sika papa de ene ombefe ede aba na omu wo fie saabere amene wo kan ekwa bi so eno ti saaban no beko na wakwa akotena fie a enwoma bi e wo se wodanadi ede kira banfoforo a wo ba no timu ayete na omumienu aka manchirimu no mahwe nkrata so ba bia maye adwuma na duru no akire no ato aso no eno ne transitional team no na transitional team no ekoshi aye no na anika pa na wo mapani na adodanko akufo ado se waye ready se enkomodie ni kitahodie bi ebekoso ewo woni John Dramani Mahama ntem no behwe na nyoma akoso na o manga na afa ne ntampa na odiafira eno na John Dramani Mahama se wono so waye ready se Ghana hudunti no de na adodanko akufo ado aka no eye ne de papa ye efiri se ye ko ne aba nyina no Ghana kankoro na ye nyina hwe
I want to congratulate him on superintending over what has been a successful election, and to congratulate the Security Service, the Electoral Commission, and all those who helped to make this election successful. Our country has done it once again, despite the belief of naysayers, and I believe that Ghana will continue to get it right when it matters the most. Today we're here to inaugurate the Joint Transitional Team as required by law, and I wish to congratulate the members who have been selected or nominated to serve on this Joint Transitional Team. There's huge expectation that this transitional team will get its work right so that we have a seamless and smooth transition of power from one democratically elected government to another. Any ye quote President-elect John Dramani Mahama ena ye quote ye no. Na wamapani na do na kwa Kufuado triebe enu 7th January no na omu kofie. Na efie na wo kona asema wo kan nyina ne se obehwe se asundua Ghana wo enyina da no John Dramani Mahama one ne be kama nchirim na nyoma akonkan pa na ne nkan a ekono ehu behia se ne support to be a wode bema John Dramani Mahama wo transitional team na nyoma akonkan na empo wo mo bewie transitional team no na se John Dramani Mahama ebe facility ano no de Ghana ko a emwa biada wo hia no obehwe so betumi agem diama no. The functions of the transition team, as outlined in Section 2 of the Presidential Transition Act, are clear. They include ensuring a proper and seamless handover of executive authority, ensuring the provision of daily national security briefings to the President-elect, and ensuring the due discharge of the financial obligation of the state to Article 71 office holders. To execute these functions effectively, the Act makes provision at the instigation of the transition team for the formation of discretionary committees to address specific aspects of the transition process as it deems fit. Amapani na dogan kwa Kufuado ena yekotie ye no. Na John Dramani Mahama wase bakufo ensa enso nyame ani kata sa ena bakufo wuraduregu wonsom oli nipa na prayewi ba ko anebuo okambo mu emu enu nti aman obefa ne tough ne mu ebeye ne den efiri se ohwe oman yi a apro atete apansam saa no mampani yato abade yi no woka se oman no enkoyie na economy no ansa no betumi amana ye kama na Ghana manfo ho ha no gese ohia boafo na boafo no bi ene han aboafo no bi ene United Nations enti omo enkonomoa wadansem wo nyina di wabra coordinator ema United Nations awo omam Ghana mu ha Charles Abani ekọ ne nsrahwe ekọma no congratulation message wabra wadi nkunim e wabatonim eno da sansem wo nyina di ede kire no. How we can strengthen and even uplift the cooperation and the work that we do together. I don't kid myself that it's going to be an easy task. It's going to be quite tough. And I anticipated that we're going to win, but I didn't anticipate the margin by which we're going to win. And that is an indication, like I said yesterday, that Ghanaians have a very high expectation. And so managing that expectation and trying to work as quickly as possible to meet those expectations is something that our team has to look at. John Dramani Mahama said ye na wakana sem extra United Nations ena yekuti ye no. Na enwache ena coordinator ema United Nations Abani. Eso ato nanum tuo se yenye wumu yentu wajeje mu ema wani enyo ya wani emmo miem. Na yababwa akwa kwesi oman Ghana ebefa ne ntampa fura ewo economy no ho. Said ye beya enyoma be konkai ediama ne abodin ne aboni dimpa. Na wedia me bae ne ba me bae no me ba no ba ba chiaw na maka kire wo se me ma utiri nkwa na utiri nkwa me de ema wo no oman Ghana we ene de edikaya oba ebeye vice president ye e de ama wo man na kire de ma betumi aye emema betumi aye no ema so ebetumi ayo ne sayo nti no congratulation message ena me de ema wo ne mom ni nyina ne se UN ye nto wajeje mu.
who was here but was on a scheduled flight that left at 11 o'clock this morning. I wasn't able to make the trip. So our real purpose here is quite simple and simple. It is to congratulate you personally on this victory as the now President-elect for Ghana. To thank you for the way you led your party to a successful, peaceful election here in Ghana, particularly as the international community had its eyes on Ghana, to really continue to hold up the torch of Ghana, one that many of us continue to be very proud of and confident as a beacon of democracy. Resident Coordinator Emma Yuan Charles Abani ne ena yekotie ye no na wo ba wo man Ghana mu ase adwumaku a ye ba bekai Ghana fo na se ye behu nipa dodo e wo man Ghana ni abo wo ho bra ye Ghana Statistical Services ye na se wo mo asem ne wo mo hwehwemu wo mo de aba betu dwane se wo man mu third quarter no o de ko ekototo second quarter no ho a enyoma abo ahwiri pa ewo adwuma yom eno ti no okeka no baako yenko ti wo mu said oman atumi adwompo akọ with a value of 48.2 billion Ghana cedis for the third quarter of 2024 relative to 45.0 billion Ghana cedis. Overall growth rate in GDP in the third quarter of 2024 stood at 7.2%. This indicates that between the third quarter of 2023 and the third quarter of 2024, Ghana's economy grew by 7.2%. In the case of 2023, that is comparing the third quarter of 2022 and the third quarter of 2023, the economy grew by 2.2%. So over these two time periods, that is between the third quarter of 2022 and the third quarter of 2023, which the economy grew by 2.2%, and the third quarter of 2023 and the third quarter of 2024, when the economy grew by 7.2%. Said ye woman economy no anyine akwakoduru eno emu chirechirimu ena yekotie ye no. Embra sebedwani ma desia wo Cape Coast South abato mpesu aso mfimfin mantamu Honorable George Kwaku na Hagan na asem odi tu dwane se he emfa ho ene se do besi agumanimu ase emfa ho ene platform bi abegina na abehoro me de nyame aka de watwero eno ene bebem course scriptsy what is written is written eno ti no sanim guase no entume me eno ti ma sa dinkunim na wanyina akoso wa bra na asem a wo kan nyina ne se NS Alta wono ene ye mayor ema adehia ewo Cape Coast Metropolis baby obegina bia no esanse wone no ene kogina se o petumi se MP no ntino baby obegina bia no ohoro no se emfie edu emienu ni oba ye wantumi anya hwe nyame dum so wadi nkunim awoto ne dwumadie so yes asile ye edwuma yes mo constituency nyande constituency won ya kumum when people are walking around say all abu yenu come up and also here I save lives. Because if you don't save somebody's life, let's see, it doesn't make sense. Especially when we are in opposition and people can't even look. Echo be yara hospital because miniska prescription. So I have a place you can go and collect a free prescription because a healthy nation is actually a strong economic nation. If a nation or a nation of sick people. So it's not only infrastructure, maternity ward now, and I'm Emra sebedwani ma de se wo Cape Coast South abato mpeso so fifi mantemu Honorable George Kwaku Reket Hagan ne ena yekotie ye no ze ensiaga ene se de osi horome nyame amamadi enkunim na Ghana company water company wom dwentani we say senior staff Emmanuel Akoti kodua na asema wo kan nyina ne se he ya hweye kumase ya no ensuo ho bekwa atwe ensuo ho bekwa atwe ene se won sase Rose Palace Hotel wakofa nsase ni bi na sansase na wafa no a na dwuma yefo te so no se yon benya akomapa adwenpa ene adwenfan ede aye adwuma no ti no se aban amam ne santehene amam na omo anyo omo sase amfa ma no a omafo pi akwakofa no a
wanhwɛ yi adwuma no ontumi nyɛ na ontumi so entoa so na ho adwuma de yɛ na ban ama yɛn properties a ɛboa yɛn ma yɛ de yɛ adwuma ebi ni bungalows a yɛ staff ni yɛ managers no bi etimu na nansan yɛ ho sɛ nkurɔfoɔ bi ɛde ɔmo ani asi yɛ so the bungalows 5 ɔmo pɛ sɛ ɔmo gye efiri yɛn nsɛm ɛde yɛ nia ɔmo ankasa ɔmo pɛ for their personal private benefit na sɛ yɛ ti ha Mami kacha obibi last week your manager watu kwa oti okotu ababa obaya ya be bubu ni dan ni nyama nyina agwa bonten nkofo be wie bi kra akọ na se wo yesa eye for your personal benefit it me e kan an say Madam Rose ni nkofo ni omo ye adwuma no omo mbere ye works no emaye na enoti Ghana Water Company Asante Mantam Kumase omo akosem na omo de abatu dwa no eno ti Madam Rose se wa ma na homne so no anso ho no ameto omo wo na empu omo a omo de omo ni asi omo so a omo kɔ adwuma no ma besi akire wia wo no mesre omo se ya hweye ensuo no ebi ma yenya bedi aye adwuma aha ena breba me yedi anopa no si akase na si menua ba kukua Veronica Jando de kuku ono ena chinchin fidie no ede ma me na wokɔ MC a wo so a eye honya Azuka ne fan Nigeria ni ne fan Ghana ni wabo adwuma pa ekoba jasi semprimu bema ono na wo Sompa TV ho ono so ade na adwuma ata so samufo eye Asante yebo abenedete omo woni nsu ho nyina obi aye na fam de ede boaye reverend obo adwuma pa mi ameje bre ekenkai ede ma wo no edi ameje so eyo sei aboaje fosuo 19 fosuo me mamu nyina mo ene tia ade na ya so de akono ma hene ya dubu